Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Hanyu Trap Youth Council West Khasi Hills District hapo kejingalam usamla dumlang khars imli President bat samla wanti boklingdo General Secretary bat ringkat ki weipat ki para nongyalam ki dukhat bat katugani ki samla watkam hapo West Khasi Hills haka khat khanai tarik nai wiang archar pesan ki lai bene kendo biang UDC ke West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes halo kejingkular ban pelat no ek result DSC kebaki exam keladap shua ban phatho exam biang haka arpu ar bot arpu khandai tarik nai wiang archar pesan kinong yalam ke HYC kilong bahadian ke jingkendo pada ke jingakran bat UDC nakaliang kaseng keladawa bet ban pene ek te sor balaong menshua hendai ya ke jingatai sani baha nakaliang UDC ulaong menta ban penmi no ek result kampat long namar ke jingthot haka technical team bapet yaki kam DSC haki kam exam kilong ru ban nakaliang jong UDC ulaong ba ukwa ban pendap no shwa ka Christmas nang ta loong ru bagi ba shuthong contract basic officiating bat ki wei ba shuthong shipor UDC un penkut no haka live ho tarik no pra arja arpusan usamla lumlang khars imle President ke HYC ulaong nakaliang kaseng kale kut bat karai ka bakhadu kan up yakata shwa ka Christmas ban penmi result yak exam baladap bat ki banle menta ubnai balada kam seiso kan lumi ki samla wat kam bat ban pen kre jingaki Nakaliang jongi ke HYC West Hills District hagani ka janmit bamtang ila yo banyak kendu yo Deputy Commissioner ke West Hills District namar hagani kisngi di baladap ke jongi kendu ke jongi apunyo turik Oktober jong senam arjasan nakaliang jongi ila ya arja arsan ila kendu yo DC kabang nakaliang jongi hag tuga apunyo turik Oktober arjasan nakaliang jongi loong lokular ni ba un pendep swa ya barok jeng don kam tam ban penmi shway ke result hagani ke exam ke baladap haswa ban top yang ya kini ke exam hagani ka sisajan ke banwan hagani sisajan puan apu ar bar ap khandai trik jong nika jong nu nai November andai hadin pat mangile ya kendu nakliang jongi bangi kani ke sisajan kala hadjan hangni andai hadu menta ke UDC unsum pat penmi ya ke result ke bari ke DSC di nakliang jongi lawan ya kendu menta ke janmit ban nakliang jong DC ulaya thu yang iba kajing selam ban penmi ya result DSC kadai habdi de kajing katu kani habri ka technical problem nakliang jong ka office habdi ki company ki baki ai nakliang jong ki habri ka ban conduct ya gini ki exam ki fair de nakliang jong ngi laya kren ban DC ulaya kren sai khmat jong wong ban nakliang jong uru ukwa lah ke jong nu jong kwa kan thup yang ni ka exam ka ban sa le hagani ka si sejan ban wan kini ka ar ban haga ar khandai tarik jong November apsan di nakliang jong long ba ukwa yakni lang nun ban pendap no shwa ka Christmas di nakliang jong ngi ap khami lenti saya kata kadai ke jing ap lenti jong ka bakadu nakliang jong ka seng badlada kata ka long shwa ka Christmas nakliang jong kum ka seng ngin salum ya barok ki samlawat kam bangin ya keren kum nungin le halor kini ke DSC lada kabur long kata jing keren haswa ka apsan trik lani haswa ka Christmas jong tasnam arja apsan banakliang jong DC ruong ula keren sai banakliang jong uru uang baun penkut no haka life trik Desember arja apsan ya barok ki contract basis ki official hagi department ki bafer kumta nakliang jong uang ban nakliang jong uru ukwa ban pendep no shwa ka Christmas shwa khnang baha ka snem ka banwan kinwan kinong trik mai nomor lada nakliang ka office kam thungsu ya kini ki kam penkut no ya ki contract basis kum juri official tin nakliang jong ngi le kendu berdisi halo ki kam ki babun nakliang jong uru ong ba yakni ki exam umdai ban pelaj season pelaj ren pelaj chwa kini baladap bat hadin kata ansa pelaj saya kini bamenta bat ban le ikiwe pat ki benta habde katkum ka OM habde jengka DSC di nakliang jongi kum ka sengin afmi lenti kata baladak kata kam ulang ngin salum ya bro sama wat kam hadin ka Christmas lar kam ulang kene ki jing ya kendu jongi berdisi kita kede jing kendu nakliang ngi habde ka DSC samlawat kam ngir paru ki samlawat kam kimdai bantang ya ban suya thu ingi tangi jing joki rai how December lada kani kam urlong ni kerpat bangin ya kendu lang khnang ban nakliang jong kiru kin yo kendu umpumar khmat ni kin yo ban ya tai ya ki khnang bangin le ini ya tre lang namta bahata ma de DSC kum bangi ju ngi ju kren hin liang ka HYC West Hills District ngi kwa hi baga DSC kan long ka khuj basuba ngi kwa baga DSC kan long ka ba mno siliang ngi samlawat kam tinges kam bakata ngin yai budin khnang ba kilong ki eke barok kinong khuj basuba ban ai mun sim samlawat kam ya West Hills District ke jemi tak de gi